Ka Parish Pastoral Council jung ka parishing maniba kalakpin pana bahadian arsnam ka jingbam yola at banyai procession na marka klam COVID-19. Mantaos nam hadian ka jingyo jingbin na Kitana District. Ya ka procession ba ka bajulong shisen chisnam on sa pinlong haka katlay tri unaiwe nga ja arpuar. Habi akrem mikla patay kubor manta ka sngi uba Barnabas nangba ubadeyo General Secretary ka Parish Pastoral Council. Ula batay siya halor ka jing paniang ngay kali kibanuan niya simbenta siya kini ka jing lenyam. Shushu uba Barnabas sulong ba laantat bahaka mas bakut kinpoy hado saupusan hado sanpo hajar ngut ki riungit haki parish repair kinpoy siya ka procession ba haka por procession laantat bakinpoy palat yaka prapo hajar kinwan banya simbenta. Habay day baka procession onum siya shu yaki riungit banra dikiksing bad banya shat. Henry only atang naka casual band baka Don Bosco band bad onum siya bandi yakinu kinugikot light tang kibadi yakikot lingkadom. Jing lamprang jumpi. Dengi kumapilatip lagi ni Islam Arsnam iklam yo isu ban pelong ke procession dengi nakam tak ada COVID jeng pang COVID ndai mentau Islam ka district administration ke lailat dengi abangin pelong ke procession komba julang manu Islam kalong baya katayo ke baar jong benda November ban banta ke Islam kadai kat lai tarik November arjar ar tu kumbala batai ba beda ke mas kalong ke por sipo beje ban mansking istang procession agapor si beji siteng nosngi kelanti ya kilom kumba julang manusdam ni kot kerki ya kaneka press conference namar ngiso katuk ane ke jempetip ke bagi ko aban pentip si para bangit jengi berwan sa kaneka procession kumba julang ki don ki yang kali ke bagi laj penbaik andrei mentala arsne mengatra don kamban pentemai biang kendiat nane bakin ibang juwan rukin tip ke jakaban yang ki kali dengan subatai kendiat suas pangka jaka yang ki kali ki bawana keleng saudong jong kaneka rimega lag jongi jaka yang kali ki long kumni harum ki kali he ki bawana ki tain juai kin yang hamadan yorang hab tangamot fire brigade ante bar ki kali red kin penyeng Hasan Advance school but college campus kin liat nyatu lenti fruit garden bar ko Holy Cross Prudin MIIT kumangi yang menta tu kini cakap begini yang volunteer kindan banyak kemit banyak pelang. Tiga kali kita bawa nari war nari boy berbes kasih tamun nang tena upper shalom kini lembaga civil hospital kun sebarik point kin penyang nadu kalanti Pine Mount School ter hadu Nong Malki Road hadu 7 set school nang ta ter hadu basic school lenti klau hadu Kongdong yang kesurak mabdong nong siliam ki kali he ki bagwan na katain polo kini yang ha kalenti ambos all India radio bat lenti Biwar Road bat surak di IPR office lenti surak DT office bat kesurak Horseshoe building ki kalerit ki bagwan na kitain polo bat Nipco office kin wanbu apo ipli ke St. Mary's jaka St. Margaret Christ King College dan ke Hopkinson Road, Jacob's Ladder, Loreto dan ke parking lot di Station Room, Hopkinson Road, Hajan Christ King College, St. Anthony's School Medium Mini Stadium, dan Don Bosco Technical School. Kini kita ke baki, ila di kali begini yang. Tiga bagi jeng pentip kalau baki misya, kita kena misya, bagi yang kali saudong kali nanti begini precision, kata kamu nadu St. Peter's, nadu Fire Brigade. Kumta ter berdak saudong ka lai mukra tekini gidiki jin pentip jangi khamtam ya kijaka bakin yang kali atak sakawai katuk ane ki jin pentip ki kwaban ai namar ba kumanang ya ki por ngakan mau ginang pelong ki prosen nang rit mangi long ki volunteer nak update kerta ngiya saw mut aga silai andrai manta pi da ya ki prosen ngilaya bagi pendap beg surat rakai mable paiba labun pelan aga pormas kentang ngila estimate kumbasan pun rupo jarmut kibri gedon andra ka proposition ki paris sor ga adap kamasuk ki wan bansim bentang ke proposition dan mar kata ke proposition nya try induna ke prapo jar jala ban poi don ki bang silak ngam tip ngam la ban you exact estimate andra kan tambah yakin rupo nyu po jar tegi pai ba ki labun pelat tegi kerpat mentai ki paris berkat yaki diocese ki bayat proposition ban ikiseng berkat ki bayat proposition subha ban pendap di surat apa pihak person pendap ke undang imsya isu benta yakin do kiseng bikin yait bikin syat bikin makin tem kesing lene bikin pentut dengan jenis person
Idon tang arteli ki ban Don Bosco ban ba ka Savio ban ka Don Bosco ka Savio ban kan yai bat ka Sacrament bat ka nyalam nanti yang ni ipadar nang ta naga to kan ingot naga Parish Council ini anak kaman bat kan sabur ka Don Bosco ban ba ta ter tetang kini ngin sya ya kiwe ngin sya na marbale ngab ya perkat ya ka por ngab ya perkat ya ka lekawan ba kersuk kena bagi beriu ngin pengkeloi ke proses mar mahagini Islam beladab mengabun beriu pelat proses kelayak hadu san steng tegal adum igi beriu baya cenong endong ki balik pai biang dan ketingga iki temen tahu senam gini persangka bala bayai ban penstet second dia dengan memlo saya steng kenta sapusan milit ban pengkeloi ya ke proses namar kata kadang ngi kentu ik para banget jungi ban sengap lem ya kenika jengker pat jungi wajah katu kesingirung ini ya persang ban kerpat lem iki para banget makin sengap kini kentu jungi kata kajing ong jengah kalong ba perkot ngilabu gijeka manusnam pilai gijeka kilada nganam batai chung ni gijeka yang jungi nama gidon giding pembena gidon ga kot procession ke bangidi hang tu labu gijeka bagi juyang ban manusnam ki para banget jungi kelatip agar nu gijeka bikin yang tekin ya nang tu kin pendap baik surat perkot jengker pat perkot kalong ba kin pendap baik surat ngin ya kam stat kendet kana bangin poi bat sakawai kalong ba dalam poi hapat kalbari gijeka kelak kam kim kendet tengi kerpat iki para bangai perkot ibuan aga jenglan yang bagi proses bikin kam long ki bosiar ya isuki skim jude ban mare jude ban long pengkeloi dengan ya jai island lagi ki perkot bat ke sagawai kalong bangi laji man kepor ibuan keloi ki persian ban yang surat-surat kam jan kalberi de ketur kam la ban long namar katut no ya ki bawan sadian tikini de jengkerpat ki barit imla bersuhan la syalla naka mikrofon naga tenghong nang tei ande gane jengkerpat ik para banget iki bawan ipnya subha barkat kan ki bawan bangi kerman barkat ki kam gunjong ki bayai baik ranti ba amsya ban budukan ko magini Islam beladab imsya ban budukan lagi no dukan apa ke compound ke Paris tamat kini jeka barkat saudang sokun ke Paris ngi imsya ban budukan te ban kampen suk suk pai ba nama gendang pun pai ba ki bawan ngi labuk LED screen apa madan novis laksan hajar telik suki ngi labu angenam sya ru bagi kena bagi ya bansam kino ngi kot ngi kino imsya ino lada gidi lagi Paris songi lagi wei sengro imsya bagi ya bansam kot ban sam apil nomor saudang nama kadang gajing tut nomor bun gajing la niam sudah gajing ngim ko abang kono gajing tut kam di berlong commercialize ya kene ka proses gajing imsya bandi kino laki draw la kino ki jinglum kandam don kando gajing pelai kot nane album jirwa sing present andre kandam tanggawai kajing ay award nakaliang ka editorial board jong ga ying kristan kabang yong ebik adin ka mas bakot kajing kerpat ka bakam kerpang dang tag para mangay barkat kibawan bakin sumar khut abaki wan na kabanta ka ni procession ba parkim day ban bread pathari ki plastik jingba ban numbia penjabo ek jaka ban penyang kali ban hakalenti kisengkei tikini gidi pentip katuk ane ke bangi ku aban ais para bangi jengi ni pediang subhai pi sa proses jengi ni kerman mapiniwan na jeng rublain mapiniwan na basuk pasan ublain kurku ya pi